E ngā hau whakairo maunga e ngā awa tārai whenua, nau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake ko tahi anō te tangata kōrero i te mate urutā. He kuia kai ona tau iwa te kau no te whare tiaki kau mātua o St Margaret's i tāmaki makaurau nei. Ko tahi anō te tangata kua pāngia e te mate, toko whā kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e whārau e ono te kau mā iwa te tōpūtanga tūroro. Toko whitu ngā tūroro kai roho hipera ko tahi kai te wāhanga whao mōmō. Ko tahi mano ko tahi rau e waru te kau ngā tāngata kua whakamaui ake i te mate. E iwa ōrau ngā uri Māori e 5 ōrau ngā uri Pasifika kua pāngia. E 2 mano e iwarau e 3 te kau mā iwa ngā tāngata i whakamātauhia ina nahi nei. Nā, ka whakahaere tahi ngā iwi i te Tai Tokerau me ngā pirihi mana i ngā wāhi tiro i te rohe, a ngā wiki e 3 e tū mai nei. He mahinga ngā tahitanga tēnei kua tutuki i runga i te whakaaro ko tahi, arā kia tiaki i ngā hapori whakaraerai. Mō te roa ngā ke kia tahuri matao rā tuki tā tātou karere, arā kia ruku wai Tipene Allen, ruku wai i tērā wiki kaore ngā pirihi mana i hia ki te mahi tahi ki ngā iwi, engari te āhua nei kua kihirua ngā whakaaro. Ia hai pērā ai. E wiki tōria, koia tātou pūrongo i te ao, mo te ronga atu o ēnei tikanga here. He mahi tahi kē ki Waenganui ngā iwi o te Tai Tokerau me ngā pirihimana mo te roanga atu o taua wā. Ka amutu, e mā harahara ana ngā pirihimana me ngā iwi, me te tumu whakahaere o te kahua tānui, ki ngā āhuaranga ka taupea, pēnā ka heke ki te taumata tuatoru, arā ka pōhehe pēr te tangata, ka pai pēr kia tai atu ki ngā āhuaranga o te taumata tuatahi. Nā runga i tērā mā harahara nui e tika ana kia mahi tahi ēnei taha erua. Nā, ko te mahi aia nei, he whakatū i ēnei wāhi mā tiro ao te pō te ao, ki Waenganui i ngā pirihimana me ngā iwi kāinga, mā rātou katoa ēnā wāhi ārai atu. Ka mutu, kei reira tonu ko te mā harahara ne te kaumātahi ngā kehi ki roto te Tai Tokerau. He heketanga tēnā i te kaumā whitu. I tērā atu wā ko rua te kaumā waru kē ngā kehi, hakua te pai haere o ērā nama. E tika ana kia ūtonu, kia matāra tonu tātou, a koia ngā mahi i nāia nei. You know what the key is to listen what God is saying. Ko te katinga o ngā kēti ki te Tai Tokerau, ka tiakina i a haora. Amen, brother. Jesus is the way. Papa. The life. There is no Ko te tūnga ki Waiomi o te tuatahi o tēnei momo ki roto i te rohe ka whakamahia i te ao i te pō. Mena ka whakaaro mātou he aha te tino kaupapa. He orite o mātou nei moe a me o mātou nei hiahia o te tari ki ngā moe a ngā hapu whānau a te iwi whānui. E nere ke nui atu i tērā ko hone aru re mahi tahi ana te taho ngā pirihimana. Ko te kaupapa, he kaupapa rangatira. Hei tā ngā kaiarahi o ngā iwi me ngā pirihimana, ko te whakapapa kei te pito o ngā mahi ngātahi. Marama te whakapapa, nā te whakapapa i here i a tātou. Pokowhiwhi ki te pokowhiwhi me era tio ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau. Te mano tō tātou whanau ngā Rickview, e tautoko kaha nei tēnei mahi, mai te timotanga. He rōpū whakatōpū i ngā pirihimana i te kahunga tānui me te Tai Tokerau Border Control. O rātou katoa e whakai ana me ohiti tonu a Aotearoa. He no te pātai mona, ka mate, ka ora. No reira, tēnei mātou e pātai anō i tira. Me nā kai te ora mātou, me tūtuki pai, me noho mārika, ki ngā kaupapa kia noho haumaru. Te mutunga e mate ana ngā tāngata, e tūroro ngi ana, me mahi tahi. Ka haere tonu ngā mahi hei te roanga atu o te taumata tuatoru. Ruku wai Tipene Allen, te Ao Māori. Nā, hei te weherua pō nei heke ai a Aotearoa ki te taumata ohiti tuatoru. He hōkaitanga tuatahi ki te ao e mōhio nei tātou. Whai muri i tā tātou noho here i te marama nei. Ko ngā tuakai o rangaranga ka tuwhera anō, ko maki tānara tētahi ka whakatuwheratia tuatahitia, hai te ata. Ko tētahi o ana kiritaki ko tā tātou karere tonu ko D'Angelo Martin. D'Angelo, he hanga mata ki te tanga te tuakai o maki tānara?
Hei ngā haura e takau e tatu mai nei e hoa ka ora mai anō a maki tānara. Whai muri ake i a rātou ko te toenga o ngā whare kai hinu matua puta noa i te motu whānui. Me te mea anō hoki hei te weherua mai o te pōnei ka uru atu ko ngā kaimahi maki tānara ki wā rātou whare kai i reira whakakā ai anō i ngā mihini tunu kai i runga i te hia kia whakaritea mō te tini ngero tāngata ka whakaki ai ko ngā aratiki kai hei te ata o a pōpō hei ngā rā tata kei te heke mai. Nō reira koe rā te matapai i tēnei wā e hoa i whai wāhi kōrero atu au ki Simon Kenny ko ia te māngai o maki tānara Aotearoa me tāna e meinga nei kei te hikaka, kei te hia mō rātou ki te whāngai anō i te motu. He whare kai me ōna ara kua noho tahana i ngā wiki e whānei, e rangi a pōpō e matapai tia ana ka muia e te tangata. We've got about 137 of our 170 restaurants opening tomorrow. Ko maki tānara rātou ko KFC, ko Pizza Hut, ka huri ki te wāhanga tuatahi o ngā tikanga hau mo te hoko kai i a rātou. And obviously with a restaurant like McDonald's, that's drive-through and delivery. So then it was just about making sure that those things around contactless service and physical distancing, both between the customers and the staff and with the staff working in the kitchens, could all be done in a way that met the government's guidance. Ka noho katitonu ngā wāhi noho ki te kai, ka aro ki ngā tikanga pākore. We serve 1.6 million people a week in New Zealand on average, so being closed is a big cost to their business, and we employ over 10,000 people across all of our restaurants. So we've been doing what we can to make sure that all of those people kept their jobs. We haven't had to make any redundancies or anything like that. E rangi mo e tahi whānau kua hanga hōhā rātou ki ngā kai i te kāinga. Hei tā hera te kurapa, he nui ngā pāinga ki te hauora ki te pūkoro hoki i te noho here. It's wants versus needs. So people don't need takeaways, but do they want it? Yeah, probably. I think if there's one thing this lockdown has taught us, it's taught us that we can be self-sufficient. Hei tāna anō kua whai wāhi ngā whānau ki te āta pena pūtea i a wiki. For my whānau, being 2 teenagers and my husband, that's a whānau of 4, we're looking at it easy, $70 a pop, and that's just one hit. It's a lot of money, and you know, when you think about just the tap of a card and all that money's gone, you're getting one kai out of it, whereas in lockdown, that $80 or that $70, I could make meals for 4 days. E rangi e kore pea tērā e whakararu i te pūkoro i runga i te mōhio ka whā itihia te rārangi kai, ka toko iti noa iho ngā ringaringa ki te kihini. Our staff in the restaurants, they've had online training modules that they have to complete before they come to work. So that just explains the changes that they all have to be able to do just to make sure that they're working in a safe environment and they feel comfortable with how they're working. Ka matu e hoa hei whakamana i ngā ture noho haumaru kua whakaritea e te kāwanatanga i te whakaheketanga mai ki te ohiti tuatoru. Kore ai hei te tangata te utu i ngā kai mai ko nei mai ko rā i te taha pūtea me whakamahi nahe i wā koutou kārinama. Arā ka hoki atu ki woki nei kōrero kua kapi ai ngā tatau o ngā whare kai hoi nāno kua puare tonu a ngā ara tiki kai, Wikitoria. Te Angelo Martin Karawewe nā whakamaramatanga tēnā koe. Ka tau te Māori o Wētahi i te heke ngai hoki te taumata o hiti tuatoru, ma tuara e rāka hoki ki te mahi. He oe e rere tonu nei ngā kupu whakatūpato a te Premier. Ai kōrero i tēnei take kia whakawhiti matao rā atu kia Heta Gardner e tū mai ana ki pāre mata e heta ia hara ngā kōrero o te wā. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te motu whānui. Tika tonu kua ki tēnei tātou, ko ngā pakihi, ko ngā wharekai, ko te marea whānui e huro ana i tō tātou. Whakarite ki te heke ki te taumatauhiti tuatoru, hei te wainga nui pō. Engari ko tā te piri mea tērā he tuku whakatūpatotanga, tika tonu me aro te katoa ki ngā here, ki ngā ture o te taumata tuatoru, ki te kore he mate nui kei te haere. First, we can only do this if we all continue to pull together. And secondly, I will not risk the gains we've made in the health of New Zealanders. So if we need to remain at level 3, we will. Tuia ki tērā ko tētahi āhuatanga kua tino rongo i te ngau
I tēnei mate uruta ko te kāinga koretanga i ngā wiki i ngā rāwhakatākatahi anō ka hori I puta te kōrero a te kāwanatanga he ko tahirau mawhitu miriona tāra ka whāngaihia ki te tautoko I tau wahunga a ko tā te minita take whare a Megan Woods ko tāna neke atu I te kotahi mano ngaru maho tērā ko whakaritea ki te haumaru I tau wahunga. Ko ia rā, taku pātai ki te pirimia I tēnei rā, kia heke tātou ki te taumata tuarua, tuatahi rānei, ai rānei ka whakaarohia ngā marae ki te haumaru I tau wahunga. When looking to go down to level 2 and level 1, will the government consider utilising marae and financing marae to provide that accommodation, given that it appears to be a more cost-effective way to do it and also would benefit those local marae? Of course, marae have been used in the past, particularly when we've reached crisis situations in the winter. What we've found is that, of course, through the impacts of COVID-19, our access now to housing options has widened. And so, yes, we have in the past used motels, for instance. Now we're able to access even better facilities than we have in the past. And we're housing a large number of people who have been chronically homeless who have not been housed before. The trick and the key for us will be maintaining that. That's been one of the small benefits of this experience has been our ability to get people into housing. We need to hold on to that, and I would expect our officials and departments to keep working with marae and others who traditionally have provided more than just a house, but wraparound service as well. Hei tāpiri atu ki wēnā kōrero te iwi ki te kōpani, I tana kauhau ki te hunga pāpāho ki te motu I tēnei rā I huri te pirimia Jacinda Ardern ki te kaiwhakahaere matua o te manatu hauora tākuta Ashley Bloomfield me te tuku ia whakamiha ki a ia mo o nā mahi I wēnei wiki kua hori a kōko ake nei ka huri te pirimia ki te kawe I ana kōrero I ana kauhau ki te whare mere a ka waiho ia tākuta Ashley Bloomfield ki te kawe I wēnei a huatanga o reira I ai whakaaro ki te tuku mihi. I want to preserve my thanks for the day to Dr. Bloomfield. I consider New Zealand to be very lucky to have a public servant of Dr. Bloomfield's calibre leading the health response. His background in public health has meant I consider New Zealand to be amongst those countries who are lucky to have that expertise in leading our response, one that considers the health and well-being of New Zealanders in every respect. And so, Dr. Bloomfield, it's been a real honour. It won't be the last time you see us both up here, but the last of the regular times. And I thank the team that supports Dr. Bloomfield as well. Tēnā e te iwi taua āhuatanga te pupuhia hau whakamiha I a hau whakamanawaru ki a tākuta Ashley Bloomfield. Tētahi āhuatanga kua kitea kaore I roto noa I te pirimia engari ke te tinitini ki runga I ngā pai pāpori, te tinitini o ngai Māori. Kua kaha tuku ia mihi ki te tangatara a kia mōhio nei tātou. Kia huri te aro o te pirimia ki te kawe, I ana kauhau, I ana tohe, a hātu kē rānei ki te whare mere, ki te ana o ngā raiona. Ko tākuta Ashley Bloomfield o tonu tērā ka tuku kōrero, ki te marea, hei te kotahi karaka, I ara, Wikitoria. Me te tika hoki o tērā mihi a te pirimia ne hae hoa. Tēnā koe heta, I nā whakamāramatanga.